Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pida ka orange nisan, lom so po niya fabricate shilong. Kates hadu menda kasni kaba nila shim bat nila pa siapo kajaka tes kilom siaja laispa kendai po niyo mut siaja laispa kendai po niyo mut nanta kin number ka result ka bengiyo ka belum negatif siaja arspa pra po pra mut nanta ka number ka penginang up ka result ka penginang up na kini kalau kendai pau nhiều teli kendai pau nhiều mut ka result ka penginang up hadir bagi up pada yang positif ka balong katway aktif but iway ilayah ka baan kabangan kuat ban pentip susu angne kabas ngotenat kalong ban pentip akan dirapor ba menit nila sim dia ka sampel ya kini ki positive cases kidon katway mut tenrei ke ba menit kasni namar kat kasni kaban kut kalong kat sausni ten menit janme la sim dia ka sampel jongki pramut nakitu ke bayo yau ne kunyang jingpang pramut kabangun lain mo kiduki lainut nama itu kampat kut kodo kekat saus ni tegabanga semutenat dan pentip akmat jogi pajba jogi jela borok akan dikasih gelomba ya result layo bat borok ramut menta kilom negatif borok ramut kilom negatif kehenrai ya kataru 4 kut nama kat ke protokol gelomba nadu ka WHO nadu ka Ministry of Health Nilayo mengenai yang akan report kalau negatif, tenrai hadin arhosau kenta, ngin simbiang na sampel sesi simpat yakini bro pramut, lasai kasih kamut lasai kasih ngin sesi simbiang na sampel, ban reconfirm susu, ba kilom negatif, ban hadin job kata, nak kalian dasarkan kan sa declare sumber, ba une uknyang jingpang ulaya kabamut kum bakalo menta ulaya agini di pramut tenrei ka protokol ni hapan bakata ka protokol kolong bami hatban sim arsin na kabenta kitu kibayo ya ka positive case ni hapan sim arsin bat hadin jong kata ngin sapen bena ni sapoi biang sapi na kabenda ba pen bena syakit pajba nong syok jong kejelang dikala jani bawa away